yavuze ijambo rikomeye ngo niba Yezu yarapfiriye ibyaha byacu ndetse akishyura igiciro cyose, kubera iki ijuru n'agakiza babitugurisha? Kuki tutabihererwa ubuntu? Aranavuga ngo niba Imana ishaka ko tujya mu ijuru, kuki yaturemeye mu isi? Uyu mugabo yaravuze ngo umunsi Yezu w'umuzungu azapfira abirabura nibwo nzizera uwo Yezu. Yigeze no kuvuga ngo abazungu na Yezu wabo w'umuzungu badusezeranya zahabu mu ijuru, barangiza bakitwarira zahabu zo muri Afurika. Niba Yesu ari Imana, ntabwo havuga ko ariyo kurema. tuvuge Yesu ni imfura mu byaremwe. Mu byaremwe hagati y'ibyaremwe. Tukuremwa rero. Ntawamuremye. Yesu ntawamuremye. Byaba bigaragaje ko ibyo avuga ari ukuri. Pasteur nakubajije ngo ibintu ari kuvuga arimo aranavuga ngo ni Pasteur, niba Yesu ari Imana tubyemere, Imana nayo ikaba ihari, ikaba Imana zingaye, ikaba Imana zingaye, umwana w'Imana, Imana ubwo nawe ni Imana, ikaba zingaye ebyiri. Yes, ategereza Mariko kangahe? jewe reka nyereke umurongo wanje, nawe uzereke umurongo wawe, kuko Imana ni ebyiri. Bavandimwe mwumve, Imana ni ebyiri. Turimo turasoza. Turamo conclusion. Mbere kabiri gatatu. Nashaka kutanga umurongo mu by'isezerano rya kera, ariko ashobora kuvuga ni kera, ariko mu isezerano rishya Imana ni ebyiri. Yes. Subhanallah. Soma Timoteyo wa mbere kabiri gatatu. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana umukiza wacu. Ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Voilà. Kuko hariho Imana imwe. Voilà. Kandi hariho umuhuza umwe w'Imana n'abantu. Yego. Nawe ni umuntu. Yego. Ari we Yesu Kristo. Voilà. Twasomye mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 20 hatwereka intebe ebyiri. Iy'Imana Data n'iy'umwana w'intama. Kandi uwo mwana w'intama twabonye ko ari Kristo. None dusome ibyahishuwe Yohana, ni Yohana ubwe, ntabwo ari Pawulo. Yohana ni uwanditse n'ubutumwa bwiza. Ajya kutugaragaza ko Imana ari na Yesu. Yohana kangahe? Ibice 5 ibyahishuwe Yohana. Ibice 5 kuva ku murongo wa 6. Ishimwe no guhimbazwa n'icyubahiro n'ubutware bibi byiyicaye ku ntebe n'iby'umwana w'intama iteka ryose. Umwana w'intama, none umwana w'intama nabibasobanuriye cyane kandi mudafite amatwi yo kumva ibyavuze. Intama ninde? Icyo kibazo urimo urakibaza urasa n'uri gutesha igihe. Nabibasobanuriye nta gihe dusoza. Umwana tubonye umwana w'intama. Ibyo ntama ninde mu buryo bwumvikana. Umva umwana w'intama, iyo ntama ninde? Utwo ni twa tubazo muguma kugenda mwicaye. Irabyara inka. Nawe yabivuze. Irabyara ihene. Si yabivuze. Reka nushaka kwemeza ko umwana w'intama ari Imana. Imana ifite imvugo nyinshi yavugamo. Intama ni Imana noneho. Ikize. Intama niyo Mana. Muzashaka ikindi kiganiro tubivugeho. Turashaka ikiganiro cyacu rero ngira ngo gishojwe. Kumbi namwe murabizi ko musenga akana k'intama. Ubuse kari akana k'intama kazabatwikara. Namwe burya ntabwo ari mbizi ko ibyo bintu mubizi.